FOG Studios. Mathina wite Mathina kadhala kile jabu ne kivi kumweso na metho imaka vyaua ando yesu ni weta jeni kivindu niko kone kothei ni weta jeni kivindu niko kone kothei Mateso na Mathina megatito kune muresha Mathina megatito kune muresha duniani ni nzi yeyopita iduni tukekala milele nzi yeyopita iduni tukekala milele Kweta komane balao Mekala misili makweta komane balao Kwinga iwe kamba ondene Nandala wani alamake Apitie mwase wa muzumbi Kenda komnya silaili misili Wikamba ondene Nandala wani alamake Apitie mwase wa muzumbi Kenda komnya silaili misili Mateso na Mathina Megatito kune muresha Mathina Megatito kune muresha Duniani ni nzi yeyopita Iduni tukekala milele Nzi yeyopita Iduni tukekala milele Ila mwate na jana sesila ilima bikie ukanga motunde Na jana sesila ilima bikie ukanga motunde Mani ete mabika mweso kushatina makona balao Tamabika mweso kushatina makona balao Inegai wazilali ebina Azabu isenzi ya ukangani Wazilali ebina Azabu isenzi ya ukangani Mateso na Mathina Megatito kune muresha Mathina Megatito kune muresha Duniani ni nzi yeyopita Iduni tukekala milele Nzi yeyopita Iduni tukekala milele Meshaka meneko mekiwe magine madele Meshaka meneko mekiwe magine madele Muzumbi oniye tandato Aisisi akona meyana Oniye tandato Aisisi akona meyana Makiwake ukadhela bina Kwotonda bina wangai Ukadhela bina Kwotonda bina wangai Mateso na Mathina Megatito kune muresha Mathina Megatito kune muresha Duniani ni nzi yeyopita Iduni tukekala milele Nzi yeyopita Iduni tukekala milele Ayi FOG Studio Majakos Budibudun Saiti William Wema Desa Kulwa Wesa Watrangu Nandio nino kete kanisa wa iwanesi Udongo uwe Ni Pastor Lema na Titas Bafindu Pastor Eunice Desa Kulwa nino zakuwe Ombo ya mnowe Wabuja Pastor